Ndabasuje mbifuriza ibihe byiza bakunzi bacu mwebwe tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, namwe mugenda mubasha kuza mukamenya iyi channel. Ndabifuriza ibihe byiza, mugira amahoro aho muherereye hose mu bigo bitandukanye, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye, abari muri East Africa mu bihugu bitandukanye kuko bigize, abari muri Afrika yose, Uburayi bwose, Amerika zombi, Aziya yose, Australia, mwese turabasuje tubifuriza ibihe byiza, tubifuriza umugisha uturuka ku Uwiteka. Tugarutse mu makuru ya politiki na diplomasi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubw'intambara iri kuhaba ihuza umutwe wa M23, inyeshyamba za M23 n'igisirikare ihuriro ryacyo cya FARDC ari ryo rigizwe na Wazalendo, FDNB, FARDC yemwe na FDLR. Abo bose bakaba ari ingabo ziri kurwana ku ruhande rumwe, ariyo mpamvu iyi ntambara yakomeje gufata indi ntera, cyangwa se na n'uyu munsi gifashe indi ntera. Ariko by'umwihariko ku makuru y'ibyaraye bibaye muri uyu mugoroba, muri iri joro, aho hano muri Nord Kivu mu murwa mukuru w'intara ya Nord Kivu, ubwo ni mu murwa wa Goma, mu mujyi wa Goma, bivugwa neza ko, cyangwa se ku makuru tubona ku byagiye bitangazwa, cyangwa se no kuba amakabya nkuru n'ibihuha byagiye bivugwayo, ibi byose turaje tubyimbike. Ariko nagira ngo ngo nimba rubwa mbere ubanze ukade subscribe hepfo aho ngaho, nubishobora usharing, commenting, urayikinge, iba ari inyunganizi nziza utanze. Gira amahoro rero kandi ukomeze kugubwa neza, turabakunda cyane bakunzi bacu. Dutangira aya makuru nuko amakuru ari menshi ari guturuka hano muri Nord Kivu, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, ariko menshi hakaba arimo amakabya nkuru n'ibihuha. Mu by'ukuri suko amasasa atarayavuze mu duce tumwe na tumwe, ariko turahera ku makuru ya hano kuri Mogoma. Mogoma murabizi ko ari imisozi iteganye na Rubavu. Hari aka video kakomeje gusirikira, ariko ako ka video by'umwihariko bakunzi bacu, ku makuru ubwacu twikurira hariya neza imbere ku mirongo y'urugamba, cyangwa se ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma n'uwa Rubavu, nuko iyo video ari fake. Biriya bintu nta byabaye, ni video yabanje muri ya ntambara yabanje mbere, niko kantu bahise bafata kaba speculation, bigaragara ko ari ibintu byabaye muri iri joro. Mu by'ukuri amakuru dukura hariya i Rubavu ni Goma, dore ko ari imijyi itandukanye, nuko nta ntambara yabaye kuri Rubavu. Iyi ntambara nta yahabaye, byumvikane neza, nta sasu ryigeze rihavugira. Cyakoza ahangaha muri Ndosho no muri Kibumba amasasu yavuze, ariyo mpamvu benshi bavugaga ngo ni abajura cyane amabandi cyane FDLR. Wazalendo kwataka byabayeho, ariko nabwo ibitero bitari bikomeye cyane ku buryo amakabya nkuru y'itangazamakuru ari kubivuga. Habaye imihungabana ry'abaturage batuye umujyi wa Goma, ibyo birumvikana. Na n'uyu munsi barakikanga intambara kuko barabizi ko bari muri zone y'intambara. Ariko by'umwihariko amakuru y'amashira kinyoma nuko ibiri kuvugwa, ayo masasu yagiye yumvikana mu bice bitandukanye, aho muri za Birere n'ahandi, nuko yari amasasu ameze nk'ibitero shuma, ntago byari ibitero nyirizina by'ingabo za Kongo n'ihuriro rya Wazalendo kugira ngo bafate umujyi wa Goma. Birazwi neza ko muri Nyiragongo ho intambara imaze iminsi hagati y'ingabo za Wazalendo na M23 bahanganye, kimwe n'ingabo za Kongo ziri muri iyi ntambara. Ariko noneho by'umwihariko mu mujyi wa Goma, bakunzi bacu, turabaha amakuru atariho ivumbi kandi amakuru afatika. Nuko aha hantu umujyi, nubwo bazi neza ko udatekanye, hirya no hino ushobora kuba uri kugotwa, cyangwa se hari ibitero bitandukanye biri kugenda bihusatira bihanganishije Wazalendo na M23, nuko uyu munsi, uyu mugoroba, cyangwa se aya masaha tuvugana, umujyi wa Goma nta ntambara irimo. Umujyi ibyagiye bivugwa cyangwa bitangazwa byinshi ni amakabya nkuru, ntabwo ariko biri. Dushingiye kuri video yacaracaye bagaragaza ko ari ibisasu byavuga kuri Mogoma byitora mu mujyi wa Goma, ni ibyabaye mu mezi atambutse, ubwo intambara ya M23 yataka umujyi wa Goma ishaka kuwufata. Ivyo bisasu, iyo video niyo yongeye gusirikira.
bakunzi bacu n'ubundi tuzatubagezaho amakuru ku gihe kandi umunsi uwo ari wo wose, ariko nagira ngo nkubwire ngo nimba bwa mbere tubanye kandi subscribe, like, sharing, commenting ni inyunganizi nziza ubutanze. Gira amahoro kandi Imana ikurinde aho uherereye hose, turabakunda cyane.